Neki od pokušaja uklapanja u švedsko društvo bili su komični zbog nedovoljnog poznavanja jezika. Almir Kovačević će nam ispričati o nekoliko takvih događaja. Kad sam radio u toj kamenorezačkoj firmi, željeznička stanica negdje oko 500 metara od firme. Ja da ne bi zakasnio na taj voz jer bi morao čekati sljedeći voz pola sata. Šta ja znam, voz treba da krene, ja trčim na voz, prilazim vratima 3-4 metra od vrata voza gdje na stanci stoji negdje oko 500 do 1000 ljudi. Ja trčim do voza, ne razumijem jezik, tek sam tu došao da uđem na vrata i vrata se zatvorila, ja sam okrenuo glavu, ljut pravo sad što ode mi voz, moram čekati sat vremena na razlazu, neko nešto govori, veze i nemam šta govori jer apsolutno ne razumijem. Gledam, svi ljudi što su na stanci bili, većinom, 90% ljudi gleda u mene. Šta gledaju, nije mi jasno šta gledaju. Nakon, na primjer, ja sam došao u kući, ja sam tu dilemu sam napravio šta su on gledali, šta gledaju, došao samo kije, sve u red, ništa. Nakon 2-3 mjeseca kad sam ja malo tu naučio jezik, sjedim na klupi, pušim cigar, čekam svoj voz, trči dečko isto tako dolazi do voza. Zatvorši se vrata, na razlazu govori trik-pok napen, pricni dugme pored vrata, što je meni čovjek isto govorio, trik-pok napen, a ja ljut, normalno da će me svi gledat kad sam, ne razumijem apsolutno ništa, ovo pricno dugme ušao ko gospodin u voz, sjeo u svoj voz, ja kontam, moj Almire, što ideš, što ideš, otkuće svoje u svijet kad ne znaš.